Hello, Damo Zomite. Kikamin Lon Jinghi. Tulai tak Tulsa Khuapi sunga omahi debit Walter tax service Zomitam pitak kina tuma kum som le chumlai pekpana tax ifal na mo to zum maya kam lai tak hi. Tun zum sunga valoto ni. Hello, David. Hello. Hi. Hi, Lou. Yeah, ama pen David ichi mo Walter tax service anei pa kapu pau hi. Ama kiangpan ina chugen na tom khat ngai ni mo. Hello. My name's David Walter, and I'm the president of Walter Tax Service. It's an honor to serve the Zomi community and the Burmese community in America with your tax returns. You can count on us to do the job right. Thank you so much. Tukum tuni le som le gyat Walter tax service a Zomi pi ka sep pi teng aban panin amau le mau ki pulak nang nei jing hi. Cái mình kim he tu cùng ấy dùng bị tè câu to tax file đi nè he tầng pan ông dọn vào mình lùng đâm. Hello, cái mình muốn nói he Walter Tax Service cái sếp lo tu cùng to akum thum na hitai tax bowling te tu cùng mà hin ta tenga ang pe cherun jeng dọn nó mình lùng đâm le. Hello, Dammo, cái mình chín nấu hi nghe tu cùng 2018 tax filing te ya Walter tax ông bay te bao chín ông samung nghe lùng đâm. Hello, Damo Zomite. Kikamin Lon Jinghi mo. Ina tukum ina Walter tax service panina ko I ngim na bulpi tom khat ong gening. Tulsa Khuapi sunga Zomite bek tham lo ina USA gamsunga Zomi bup khempel. Business sem te hitale company a sem te hitale to te khempel pen ong hu trading yung to bana IRS panina lai nga ina lung kham giu gyau na omole ong ho pi un ong hu trading yung a beisa na zong mi tampi tak na hu khin hi ong Tulsa Khuapi ma state tom ma zomi pi te a ding ina na lai dal te akisam teng nong khak ziaw ziaw theina dinguna system thak computer thak zong tu kum amwan hoi ma kana zangu a lunghyang loin nong ho pi na ngon chi kong zon pha pha hi ko Walter tax service panina a baseline zomi tampi tak IRS panina muan mo na anga a hi kente na ina college tuition vai to kisai hitale nule pate the nuwa mina hitale sangam ule naw de the nuwa min IRS panina muan mo na anga uplo na anga ko khat zomi pi te zong ko wi hu na hangina lo chin na onga theu hi ko Walter tax service panina hi zomi pi thaksana tuak te ka hu sau tampi lak panina tuni in sangam no ina ama I tuak khak thu tom khat onggen ding hi Hi, cái mình nem ching hi tax file to kisai na boina nei te aring ina tom khat gen no ming cái tổ hạc tung to nè cả nô lệ cả nào cả tem na hang nè cả thâu pan na te ngum zo ro he man nè David kiang ka pai le lai dal kisam le wan kisam pom thom te ngu ina to kisai tuna nga gek thai kai man nè poina anei tom te aring ina David kiang ma pai na una na nge lo ching hu thei ding chi ge ning lung dam to pa Hello, Zomi Dammo, gay Tulsa Pana pagin son git ngay. Kung sila iboy pi ay text to kisay IRS pa to kisay tong khat katwa thu khat pe winok tong ai khak le china hom son momim tu ni le kwa le tu ni le so na bangte sangka na to kisay 1099 na ki kha ai man IRS ya boy chi takin boy na text siam te to kisai text to thei to kisai te kya pai koi na asen pi theivet lo ong pian theivet lo te umang pi tung to na ya David Walter to pakimun ong china ka pa pai tak te David china ong hi sakina bol sakina tool som le tool ni val tool la som ni tak chen le basinga IRS pan ka nga tak te David ina ong bol sak zo ki tak te tool li la sa yak lai ve ding lai tung ki kena ki zong khat ve pai ki le na ama me na hoi tak nge sakina ong bol phat sak ki le lai dal hon pi tak khat ong ka le na lai pen thu pi ke ye cha pai mai lo wa ikep jing the ding jong thu pi ka sam ma ka fal ten ke koi le alai de teng na jing kha a hi manin to teng kem pu tong ten sak ki khat ve ong bol sak phat ki te balance sum non low china piak ko non lo hi ka chinom na piak ku loading pp ki pe khat hei chi lao thong kai mana bang chi dia ya lungnom mo na to
gen pin zong text tuat hun ki zela hi manin mu pau kam pau siam ke le zong ama khianga e pau kol pau asiam ching teng li lenga bang tana nasemkhawm ta ai man na zuanciat ni apat pana top dong azo dong se pi thei amon hoi mama David Walter hi chi gen no mi ngei lung na mai Go Walter Tax Service ana semte nong hopi no pole nong hopi na dingu cell phone na patong gening khana a David kwa khat gyat sigi li kwa guk ni na a Jino kwa khat gyat thum kwa li ni thum na a kim kwa khat gyat li bem gyat kwa sigi li kwa muan nu kwa khat gyat kwa khat thum khat sigi YP kwa khat gyat li bem kwa nga li nga bem David khai thum khat nga ni sigi gyat sigi li sigi kwa thum khat nga ni sigi gyat li sigi kwa tom na a lon jing kwa khat gyat bem kwa sigi li Walter Tax Service address khat thum bem ni South Florence Place Tulsa Oklahoma sigi li khat bem li khat thum bem ni South Florence Place Tulsa Oklahoma 74104 lungdam အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မအခုရောက်ရှိတဲ့နေရာတော့ Water Tax Service Office ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုးစာမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက်သာမကတခြား state မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားများအတွက်tax file လို့ရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ to tax file ဖို့ရန်အတွက်လက်တီကနေဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ tax file တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဦးစီးဦးဆောင်တဲ့သူကတော့ Mr. David Walter ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အကျိုးဆောင်ဝန်ထမ်းကျွန်မအပါအဝင်6ယောက်ရှိပါတယ်Walter Tax Service မှာဆိုလို့ရှိရင် tax file ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာများကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြည့်အဝတာဝန်ယူဖြေရှင်းကြောင်းလည်းပြောကြားချင်ပါတယ်ဒါပြင်မကတခြားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ tax file ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာသည့်ပြဿနာများကိုလည်းတာဝန်ယူအကျိုးဆောင်ပေးကြအောင်လည်းပြောကြားချင်ပါတယ်tax file ဖို့ရည်ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့နဲ့အတူတူ tax file ဖို့ရအတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေကျမတို့နဲ့အတူတူ tax file လို့ပါကဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုအနေငယ်ပြပြပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ David Walter ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်မှာ918949696ဒုတိယအနေနဲ့လွန်ကျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်91883990004ကျင်းနှုန်း918398394နဲ့နောက်ကြအနေနဲ့ Rachel 918991310 YP 91894495453 David Khai 315298400ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မဖုန်းနံပါတ်မှာ918438944ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်မတို့ Water Tax Service နဲ့အတူလာရောက်ပြီးတော့ tax ပါဖို့ရအတွက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hi, my name is Drake Clark, and you can count on us to do your taxes.